ibhizinisi likhala kuye, sekubheda emthathweni lila kuye, sekubheda ibhizinisi likhala kuye, sekubheda emotweni likhala kuye. Wathayisa izilobisi thala ngosikhatha likhala ngosikhatha khala kuJehova uyekusiza uyekukhokhela uyekuphakamisa uyekuvulela fire namdalela kuNkulunkulu wamsiza. Haleluya. Yathi impemphembo kodwa wamthatha uJehova wambelelana namthatha ngilana ayibona manje kodwa amaphezulu khala kuJehova uyamphendula. And the Bible says indoda ebisemlomoyeni eyayimathumbathumba elithi iBhayibhile yake yahlala ibiza kuNkulunkulu ikabandenzeli ababathumba ebona emzimbeni amathumba ebona emzimbeni kodwa umnemeza ethi ngiyakwazi ungumncedi wami, ethi ngiyakwazi uyakumsiza. Elithi iBhayibhile wesikumele ngeqala bayishukume pheka kunenyama yomzimba wakhe mayelani ngeqala bayishukuma kunenyama yomzimba wakhe kwakungemnanthanga wayekhala day and night. Abantu bemlahlile, abantu bemthuka besithi besisitheni nje kwenze njani bale phansi ngosuku olulodwa